Reka mbifurize igicamunsi cyiza, reka mbifurize kugubwa neza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Bikaba byumvikana neza cyane rero tukaba twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda ruhuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC. Ariko reka mbanze nsuhuza abanyarwanda mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, abarundi mudukurikiye muri Burundi ndetse n'abakongomani mudukurikiye muri aho ngaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwese mbahereje ikaze ku ikubitiro muri aya makuru yacu. Rero muraza kunyemerera tuvuge kuri iyi nkuru iri guca ibintu, inkuru ya kasamutwe ivuga ko uwitwa nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kera kabaye yemeye kuganira n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ese ibingibi byaba ari byo? Reka nze aya makuru nyakubwire ku buryo burambuye. Ariko kandi mwokagira Imana mwe, iki gicamunsi ni kibi cyane ahantu hitwa Uvira, hakomeje kugabwa ibitero bikomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC babigaba ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nkuru nayo iri muzo ndibuze kugenda nkubwira ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi muraza kunyemerera twigerukire ku witwa Colonel Nanga. Uyu ni umuyobozi mukuru w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari byinshi akomeje kugenda atangaza ndetse binakubiyemo amagambo y'ubwiyahuzi, amagambo akomeye cyane ari kubwira abakongomani ndetse na buri wese waba ukurikiranira bya hafi intambara y'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi turaza kwerekeza ahantu hitwa muri teritwari ya Rubero. Nkubwire nti teritwari ya Rubero naho imirwano ikomeje kugenda iba imirwano ndetse imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda naho ihahuriza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Nituva ahangaha muri teritwari ya Rubero, iki gicamunsi kirimo amakuru menshi cyane, muraza kunyemerera tugaruke ahantu hitwa Ibukavu. Amakuru yacu turayasoreza Ibukavu, nkubwira byinshi bikomeje kugenda bibera Ibukavu, haba ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse yewe haba no ku ruhande rw'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko tutarayagarukaho reka mbanze ngusabe nyaboneka kurayikinga. Buriya iyo urayikinze inkuru nta kintu biba bitwaye, bitwereka ko abo turi gukorera baticaye. Ibyo ngibyo bikadutera kugenda dukora cyane. Nibigukundira ukore subscribe, ariko kandi unakomantinge, unasharinge. Ibyo ngibyo bizatuma amakuru yacu agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Ngiye mukomeje kugenda mwumva, nitwa Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Nimunyemerere duhere kuri aya makuru avuga ko nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yemeye kuganira n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ese ukomeje kugenda aya makuru uyibaza oho iki? Hari abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu byukuri aya makuru yaba ariyo? Reka nkubwire nti aya makuru rero yamaze kuba yagenda akonfirmwa ko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba guhura n'umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za M23. Uyu nguyu nta wundi ni Generali Sultani Makenga. Bakaba bazahurira i Rwanda muri Angola n'ubundi ahasanzwe hakemurirwa ibibazo bikunze guhuriramo M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se cyangwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Rero ibi biganiro biritezwe cyane, hakomeje kugenda hibazwa ibintu bizava muri ibi biganiro, niba bizaba ari byiza cyangwa se bibi, dore ko uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yari yararahiye arirenga, yari yararahiye ku buryo bukomeye cyane ndetse abivuga arangurura avuga ko adafite kuganira n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeza kugenda avuga ko nyeshyamba z'umutwe wa M23 azazirukanisha amasasu ko kandi bizakunda ku buryo bukomeye cyane. Uyu nguyu rero yamaze kuba yagenda ava ku izima, aho abakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko badafite uruhande babogamiyeho, bavuga ko iyi ngiyi yaba ari intambwe nziza uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabafashe mu gihe izi nyeshyamba
za M23 nazo zahita zemera kurekura ibice zifite ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mananiza abayemo. Ni munyemerere amakuru yacu tuyakomereze ahantu hitwa Uvira. Ese mwamenye ko mu by'ukuri ahantu hitwa Uvira ibintu byakomeje kugenda bicika ku buryo bukomeye cyane, aho igisirikare cya FARDC guhera mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 12 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024 abarwanyi ba FARDC nta gahenge bigize bahereza izi nyeshyamba zirwana ku ruhande rw'umutwe wa M23 guhera mu gitondo rwose. Ibitero nibyo byaranze iyi Uvira ndetse kugezana n'aka kanya amasasu acyumvikana mu bice bimwe na bimwe, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 ubu ngubu amakuru nkura hano Uvira ngo zahagorewe ku buryo bukomeye cyane ndetse kugeza ubwo zinatangira guhunga. Ahangaha muri Uvira nkwibutsa ko hari abarwanyi ba FARDC ingabo z'abarundi nyinshi cyane, nyinshi ikitwa nyinshi giherereye ahangaha Uvira. Hakaba hari umutwe wa FDLR ariko kandi hakaba hari n'abarwanyi baba Wazalendo ndetse n'ingabo zaturutse muri Burkina Faso, utaza no gusiga abarwanyi baturutse muri South Africa iwabo wa Cyril Ramaphosa. Abangabo bose rero bakaba barishyize hamwe bakajya Uvira ngo bakomeze kugenda bakubitira ahareba inzega abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nabo bigize akaraha kajyahe bakavuga ko batagomba kuva ahangaha Uvira mu gihe batarigarurira iyi Uvira. Noneho rero mwokagira Imana mwe amakuru yacu twayakomereje muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero ibintu naho ntabwo bimeze neza habe na gato, kuko imirwano ntabwo iri kugenda ihagarara ku buryo bukomeye cyane. Ubwo ni kugeza ni kuva mu byumweru bibiri bishize kugezana n'aka kanya, aho inyeshyamba za M23 zatangiraga kwataka ibice bimwe na bimwe byahangaha muri teritwari ya Rubero, ahitwa za Kaniro mu baturage, ahitwa za Ruofu. Ahangaha ho zigize no kuharasirwa ku buryo bukomeye cyane, ziramanuka zigera ahantu hitwa za Matembe, ahantu hitwa za Arimbongo, za Mambasa. Aha hose hari hanyanyagiye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ariko nkubwire ngo abarwanyi b'abarundi aba Wazalendo bahahagaraye kigabo bavuga ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nta gace na kamwe zigomba kwigarurira ahangaha muri teritwari ya Rubero. Ariko kandi kuva icyo gihe kugezana n'aka kanya byabaye bityo, nta gace na kamwe izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zirabasha kwigarurira ahangaha muri teritwari ya Rubero. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere dusimbuke ku buryo bukomeye cyane amakuru yacu tugana ku musozo, twigerere ahantu hitwa Ibukavu. Ese mu by'ukuri wamenye ko ahantu hitwa Ibukavu na nubu rucyambikanye hagati y'aba barwanyi ba M23 ndetse n'aba Wazalendo n'ingabo z'abarundi? Aba Wazalendo baherutse kwinjira ahangaha Ibukavu ndetse bavuga ko batari buhave bahasize inyeshyamba n'iyi nimwe ya M23, ndetse kugeza nubwo abarwanyi ba M23 batangiye kugenda bahunga Ibukavu ku buryo bukomeye cyane. Ariko aho imirwano icurikiye bongera kugenda bagaruka. Ubu ngubu amakuru nkubwira nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bahangayikishijwe bikomeye cyane n'ibitero bakomeje kugenda basukwaho n'aba Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba Wazalendo nta kindi basaba, baravuga ko bashaka ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zarekura iyi Bukavu mu maguru mashya, ndetse ni mu gihe baba bayirekuye nta n'ikindi baba bakibakurikiranaho. Nitwa Mr Kenzo rero nsoreje ahangaha amakuru nene naguteguriye muri uyu mugoroba. Gusa nkubwire nti komeza kugenda ukora subscribe, ukomantinge, urayikinge kugira ngo rwose amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5.